gang gang. Gang gang. Diyan mo lang ibuhat ni Ba't Boy. Ha? Diyan mo lang imong Practice gingging. practicing. Oh. Ano naman ba di ay? Ganaw na kita ng TikTok. Dito TikTok di ba na mga mo? Dili, mga mura pagkakabalo. Master ako Ah, ano? sige daw, sige daw. Sige Ano? daw. Okay, 1, 2. Rich, I'm a gang gang. Because I'm so rich, I'm a gang gang. I'm so rich, I'm a gang gang. Because I'm so rich. Ana siya. Di ka kabalo. Kabalo. Eh, ako na ba? Ikaw ko na ba? Oh, 1, 2, 3. I'm a gang gang. I'm so rich. Ingon na ako ba di ay? Nanawon mong yun. Na. Kapag sa mga anak, patay Ingon na. na to man to ako agod nga tong bagong Oh, sige daw, balik ka daw, balik ka daw. Trending man ako, gisunod na ako na mo na trending Sige, ron. 1, 2, 3. I'm so rich. I'm so rich, I'm a gang gang. I'm so rich. I'm so rich. Ana siya. Balik lagi. Mo lagi na siya, lagi mo lagi na siya. Balik, Ana ba? Ana ba? Kanay mo magana ro. Ako, 1, 2, Rich, I'm a gang gang. Before I came so rich, I started with the video greetings. I greet Randy Fakari. A happy birthday greetings. ayun, oh. Wala Di ka, ka di. kabalo. Aga master. Di ka Lahi man kabalo. tayo mo agad. Munay gingging ron. Ay ka, ikaw na lang di ay. Ay, ikaw. Di juga kabalo. Kabaloy. Na, di ba kabalugod? Ano? But for you, I will adjusting. I asking him like, what do you want? Do you want this and everything? This is Di magkakabalugod. Oh, kanang trending yun. yeah, I'm so rich. And after that, I keep uploading TikTok, YouTube, Instagram, and Facebook. Then boom, I'm the richest guy. Thank you. I'm so rich, I'm a gang gang.